atu telefo ala Radio Samoa i le nei fwoi taiao, usi mai al whaafonga o talo le aso tofi. O le tamana whailo mai ana nafi wa Maliu o na o le koviti. O io se tasi o le cluster mai le Ekalesi Assembly of God I Magele I Aukilani. O le aso nafi le ana sa waitala wa whaopopo le isi tangata wa maumaulo na soifua I tutono New Zealand o na o le koviti. Ma o ia fo I lea e to alua se fulu valu I ai tangata kiwi Maliu. Ta luono o mai I nei le koviti mai le amatanga o le lua afe lua se fulu. O se meo le limas fulu tausanga le matua o lona soifua ma I reporti mai le soifua maloloina na nafi. E wha se fulu aso le ana tau fia I le ICU I le whalamai I Middle Moor. Talu mai ona tau fia I le aso luas fulma le fitu o le masino au kuso. O le uto o lua I tangata kiwi Maliu I le outbreak le nei wasa wai le Delta. Pei ona mua isa wai talo le Maliu o le tina iwa se fulu tausanga mo na tupu. I le whalamai North Shore I Aukilani lava. E mo moli atuai ma wha mai senga mai talafou I le ainga wha anoa noa wha apea tangata lau tele o le community a Samoa ua a fia I le nei tala wha anoa noa. O le ana Talia faapitoa le whai malanga mai o le taitai o le Waikato Mongrel mob e sawa I Aukilani matoe foi. O le sawi tua reporti le whai ngā malanga sani fatu paito na sawi le whai unga le vai aso te aluai. A tonu ele o whai ngō fia ia I lato o lo tau mawhai e kolo sia tua o yo Aukilani, peitai. O se whai unga o lo langolango ina le malo ma o le ana sau o se tangata whai ngā luenga tā ua po le essential worker e momolia le whi awol koviti I sui o kengi I Aukilani. O le ufa maonia mai al minister koviti Chris Hipkins e whai lava si te leo le whai numero tangata ufa maonia le Delta o lo iai nei o sui o kengi. Mana tā ua le minister e leo sita ia e I lato nei tu la fono. I se pepo whamtalanga na tu ina mai ana nafi o lo tā uai e le whaapea whaato a faia lea o se exemption whaapea. O lea fo isa Talia mua mo le cluster a le Ekalesi Assembly of God ma o lea ua whaalau tele mai nei mo le Mongrel mob a Aukilani. O le whaatangana na sa wai whatu paito I Aukilani na ia I lalo whainga a le soifua maloloina whaapea le pule ngā leo. Reporti le News Hub e le na o whatu paito lea na Talia lo na sau I Aukilani o lea fo ina ave le whaatangana faapitoa I se tasi fo I o sui le Mongrel I a Harry Tam. Ua Talia le talosaga Waiheke e vavae ese atu ai ma Aukilani. O Waiheke ma o tia Great Barrier Island, le ana talosaga e whaia se tua o I vavae ese atu ai ma Aukilani mo le puipuinga ma se I whaamama I tapu. O le ua Talia le malo ma e na o I lato e fia asia ia motu ona o mafua anga tatau o le a Talia lato talosaga. O le awha ai unga na sau I le aso ana nafi le ulua I aso wa mawhai e ona whea I tangata Aukilani. I tonu lava ia na o na tua oi. Ma olo na winga o lea wale mawhai ai ona o atu I Waiheke whaapea Great Barrier Island ma toe fo'i mai a o iai malo longa wa o ngā whanau. Sa we fo'i matala o le awa ai e leo wa a whewa ai le sami o lo o wha o ngā ina I kolo si ai tua oi lea ua whaia nei. Super Saturday ua wha matala I nai le Aso Toonai I se fulu ono o Oketopa leo le a avea maso faapitoa I New Zealand e whai ai tui o le koviti. O le ufa ilo ele malo le aveo le Aso Toonai o le vai aso fou. Ma aso e una ia I tangata e anga I a whaia tui. E le ngata o le afa o popo isi drive-thru o nisi o le anga I atu le au whai ngā luenga I whale. Ai whaapea ma barbecue. Wha ilo ele minister koviti Chris Hipkins o le au iwa au mai le lango le national ma o se ava no le lei e tu e se eife ese a inga wha apolokiki ai ngā lulue wha atasi mo le puipui o tangata uma. I whaamaumaunga o mai la sona nafi atu sa ma le valu se lau wha se fulu wafe, tangata kiwi uanga waa ai ele I whaia se tui e tasi o le koviti. Pei tai cases whaamauni o le Delta o lo tātou whia ngai nei, e tu sa ma le ono se fulu pasene o tangata na maua, ele I whaia tui. Ma tala mo le muli o le tae ao, o lea ua fōlinga mai uanga I faiaoga New Zealand faamalosia le tatau na whaia tui. I le amata sau le koviti whaapea le whaangaso longa o tui. Ele I eisa tūlanga I faamalosia I le tatau na whaia o tui o faiaoga, e pei ona iai mo tangata ngā lulue o tā ua o essential workers. Pei tai reporti o koviti mai le malo e pe ona whonga ina le minister o koviti Chris Hipkins ana nafi. Nā tangia mai ai lana saunoanga, e pei o le itu lea uanga iai, e pei ona ia tā ua, ana whaapea o Joseph faiaoga. O le taimire nei uanga iai e whaialo na tui mua. O le afo iwa sau ma le whiau mai le New Zealand Principals Federation, e matua I tā ua le tatau na puipui o faiaoga ma o loo langolango ina le whaatonu ia Perry Rush le whiau mai le malo e a ngai mo tui. Talanala Radio Samoa, manuia le nei tai au.